Caide Ghaeltacht of the Canis Craobh Shinsir Caide Chiarraí here Ghaeltacht seo orthe agus tucha amach Sarah Nashkin son aga Polo Queen Hála Geann Seo agus míle buchas sa son si Ghaeltacht an cheo san bhástíítágin an Tránóna Ghaeltacht na Gréine bhí gan iné na fórna olah chun túr chun páirce ach túr mé díomh na fórna mar athá siad a gin ag tús an chluicheann so tas nó me le for na Ghaeltachta sa bháideáh son mar athá de an ná tá Tomás mac taid an lína lán chúil séamas ó líonse Colmór mar Hartig agus Adam Macaulay an lína lechúil Cathal PJ McLaugh Pádraig óg ó sé agus Lár Páirce tá Cíhín ó beaglaí agus Fran Sauerland an lína lechasach Seán ó Luing séamas ó mar Hartig agus Éanna ó chun na chóir agus an lína lántasach Tomás ó sé Robert ó sé agus Rory ó beaglaí Ghaeltacht beag muinte na Ghaeltachta díomach leis an spánta sa bhí dé saharn se caite istigh a gine na Gael ach an seansa cut inisianmh sin chur na cheart. Na cuairteoirí inmh Ghaeltacht de foran an dagan is siad son a lorg den Giú Craobh as a chéile Tránóna inmh sa bháideáh son tá dáthí ó chun na chóir an lína lán chúil Mícheál ó Flanóra Tomás Leo Súleibháin agus Pádraig ó chun na chóir tá híonn son sa lína lechúil le Nailo Génig Tomás ó Súleibháin agus Brandán ó Céilechar siad na deáireach ó Súleibháin a Lár Páirce Dara agus Bara an lína lechasach Ruán Macáraigh náthasna go gine bhán na scáil a chaánig chun Párcas de mar sean nútáil ar fad de down to Seoirse Dúráint agus Polo de Bháin agus an lína lántasach chun túirt na hánáitin sa Tomás mac Tíigh Mícheál ó Génig agus Dylan ó Génig agus Ghaeltacht sé Mikey Géni a bheith mar cheaptéin ar an angan le gan mar ghil chuin báis nósel le na gan níos gireach fel auch na belar Shalib canig órán na bhean Ima haunta an sa inmh tá bert im éarimireoir de Chiarraí taithí harna barta acu a bheith imirt ar Craobh Shinsir Caide Chiarraí here éadán na Gairt agus Diarmid ó mar chu Tás nám leatsa ina éadán an Ghaeltachta go baile be sé asúla council bhachtint ach be sé fíor dachar orra. Fíor dachar chun ní léon dát na leson ach is doch a bheith súla rudí áirithe bhtha nómh spríd agus crí go léadí sisteach sa dagan tá goin for an Shinsir for an láidir ag an dagan ach an sothing álar is chafá seanúirtóibh. Diarmid, I suppose both clubs had a disappointing championship this year. The Ghaeltacht going out against the Gael last week, Dingle losing to Temple No a few weeks ago. Chance of redemption today, and it doesn't matter if it's an under-12 Ludo game, both teams want to win. Absolutely, and I think, looking at it from the Dingle point of view, today is a big day for them to make up for a very disappointing display against Temple No in the county championship, and they'll be looking to do well today and put in a good performance and get the win here today. Seas cíimiad san sin díireach a cúpla a Harún bhain deanta gan nagan Mícheál ó Flanóra a bhíle tasnú sa lína lán chúil níl sé siúd a tasnú cólín ó mar Hartig a tataisteach cíimiad san George Durant me amach go Lár Páirce don nagan I downta PJ McLaugh san don Ghaeltacht agus Rabó sé a bhí animne chun tasnú an son istigh ar lántasach sé Brandán Brosnan ó Glan Fleisce hábhail na fadóga an chad san cataisteach be sé sásta leis sin agus a Ghaeltacht ní hasíháin council chailúnt mar hála bhfuil sé sína leis an gcéad don cailteoir an sahinmh deanta go maithan san na Lár Páirce agus anna chuimhlinn carta san Roberto sé san na réiteoir rá go nethóg sé nuachta asa líróid agus séirchicht an angan sin tóca go tappaige san I g Mikey Géni stechan san go Ruán Macáraigh agus anna chuimhlinn de héna sa líonseach go luas a chluthe ach deanta go maithan san na g Ruán Macáraigh bhfuil de scóráil an sagin sin crutha ige annach chud spása san na g Ruán Macáraigh pointe an freagra bhí tastáid ón angan éadán sin scóir den scá ó Ruán. Ja, na cnéalacha slán is doch an bouta son sémas á líonse go cumad súlar agus slánigh sé ach annach chríocha go Ruán agus annach a daintéir an son ag an angan ar a hen an chaid chun cín. Sné go díireach a inis agus cíimiad is I miróí tarcair I chéile ach níl an camerabal tar sin ach sin annach bháilin son a Lár Páirce an son ige Seán ó Lunga rágur a marc leit ige ní réitín an réiteoir leis ach mar sin héin an Ghaeltacht de teach an cín Fran Sauerland in is dearag Rory ó beaglaí a ghaimsiú ach deanta go maithan san siar Rory agus soilin go bé Tomás Leo or Tomás ó Súleibháin a marcáil Rory and that'll have a big influence in the game Diarmid that battle between Rory and Tomás. It will, it's a sign where Rory is going though. I think that Dingle have to put Tom Sullivan back out of centre back to mark him. It just goes to show the improvements he's made in his game, but it'll be a key part for Dingle today for Tom to keep Rory quiet and even to drive on a little bit himself if he can, but that's a good start for Tom there.
Ja, beg tam sauce leishin is gan out in for den down woord if yechent en glahe sign of tossing on will could give son winter hard of a mo Springfield a maston if yechent a glahe could ele kine get a mo Medellin Colombia Nile Morrison if yechent in and so as on guminship tan was a glahe ladna especially the battle and so chino mit no marchen mehe agus na forne ho score Ruan McCorrig anach don guide feke Ruan gedisa I say gimmert no taller fad real of vantage gimmert again right to agus passage sun shaka bara o Sullivan agus Gadisa Yarrow or Edon Ruan McCorrig gimmert no taller fad dain share in the hen or gain Shanghai. Ja, nach ein Chearraí nor hanna sé stach gan an Scálinn Chiarraí ach an son Címid níl Cíhí nó beagla ha sé siúd a fara Barry Dan O'Sullivan an sunna steig agus duine amach gur timpisten counts an bhfuil sé a chosnar bhí sé amach síos ar an Ghaeltacht de siimplí go maith an sunna gannangan. Agus sin fortan sunna get Tomás Macatíigh mar sin rá scóra gan an puinte bháin gan Ghaeltacht agus an ceandarnach sunna tacht an serch kick an son ó Tomás Macatíigh Cluiche mar dúte an gent an son istig bara O'Sullivan Tomás Macatíigh in is le kick amach garage an dát mar bhí an rá Matthew O'Flaherty an sun gan dát for sé siúd Craobh chunta ein tacht se chatten sa cumán le cuil Bhuileach sin builte stacha éanó chuna chóir agus sin pointed an sco na forne cho score and will be very happy with that point. Great score for me in almost the same spot that he kicked the first one there earlier on, so when you have a fella kicking frees and on form like that it takes a lot of pressure off for getting scores, so he'll be very happy with that. It's a mo timple ar lán na park á Segamert Ruan McCorrig inis go Paulo Dúháin gortú crasta cúpla nómatóhin ach an cuméir go bhfuil seábal til leanún Chiarraí sí sin seolta stachan son ach dianta go maithe get cuihí nó beaglín son ar Barra O'Sullivan gan out or that gas na himiróí sáir chélas an nútála cuihí iscint ar nás ar fork na Caide teis drogart dú nó chuna chórin is carta buí nochta head a shoot ach a chá leis a gcónaí páidir go chuna chóra iachint le shoot passes á seach bhfuil chuoine bhar báid sa an Ghaeltacht Caide mar hábháiltin sanna stig ige dáhí ó chuna chóra máide an dagan na níochtan son ó Tomás ó sé ach lena chuis cemad seamacha agus Murphy, you were a goalkeeper for Dingle and Kerry, you would have been proud of that save. Great save by David at a crucial time in the game, but definitely Ian is doing a lot of damage for the Ghaeltacht when he gets on the ball. He's taking on his man 1-on-1, but a great save by David. Tomás a bit unlucky, but a great save. Ja, agus nadar be seo count in the chéad cluiche ha tosnig Cíhí agus sé déanamh go déal ar fad an sunna stéigach mar a luig Diarmid an sunna chéanamh nuair a héan an dagan chun cín há an Ghaeltacht beganí noscailte. Tá sé gan dát agus seo ó chuna chóir kick mór grí mílte chun son ó agus é tíú faointe fachta é siúd and Diarmid that was an absolutely outstanding score by Anna. Great score from Ian, and we know that he has that in the locker alright. He's done it in the past, and I think it seems to be Mikey Gainey that's picking him up at the moment. Whether that's the best use of him in by Dingle, no, we'll wait and see how the game goes on, but Ian has made a great start to the game so far. The Kamal Shelley very good team player on the park a big Ghaeltacht sauce Ishkin George Durant inish. Can out Timmer couple of blian and son he's le ball in colleague Cheannais Shinsir and son and Eric Dunangan. Imiróir táchtach dó bhfuil na huair in isce nailo géine cadí annig naile módíach agúsáide sé go siúd na isce Tomás Macatíigh sin na spása bhí Diarmid a caintear siar a sunga Ruan McCorrig sin builte stacha Ruan Harsh Trasnán great score by Dingle. Great score, and that's why Niall Gainey's on the team. He gave a brilliant ball into Tomás Sheehy. That's the main reason he's playing in the half-back line for his delivery in. Tomás gave off a great ball to Ruan, who's 2 great scores kicked. An barna fluid in the fortins ar for Caide galerish. Chead a fuinte get for na Ghaeltacht, the chief fuinte gan angen. Chen chat fada leis a gicamach a cha buite get farad angen at son Dar O'Sullivan. Glein sé a market skilin chan chaid a sachal sa go Brandán ó Céalachair. Is sé le Brandán chaid san chur har Trasnán lena chitóg a churn sé siar an son. I sin good Dylan Gainey agus I mar díra rá son Dán Dylan Gainey bhí sé ciún gedísa ach sin scór maithe son agus gá scór tapig fachta gan angen. Adam a déanamh go maithirach nuair a ghain sé ein spás in éair an Crinnes ar iasóg agus I chitóg agus golóir imróí fós le tuairteasteach gan angen caig an Ghaeltacht an brúich mad ortha. Ní le dát faoi san na fórne choscóirí sin builteach Roberto sé deirgí sin a gháil an sonnach deanta go maihan son agus an brise glantas was an sonna get Dara O'Sullivan in iscodí ní a thir Barra O'Sullivan an dagan éis tá sé feinach lenach a dimmertí sin builte suasa son agus buile a gháil in fachtan son I get Barra O'Sullivan ó Cíhí nó beaglíoch rialah an táiste dhimmerte ige an réitóir agus deise so ige dagan ar scóir eile be sé a cíine bhar bháid an samartá na miróí stige ach mar a há deanta gommion minic ige Tomás Mac
second tier. What a brilliant save there by Tomás. Brilliant save from Tomás. A great move by Dingle again. Dara did very well out there. Played it through for Niall, who slipped Dylan through, and I thought he was going to burst the net with that one. But a brilliant save by Tomás. But still a point for Dingle. But a goal then could have been crucial. Agus Cheannais in action there nach an sa don giad le na fórna chom go mahan sa le sé réúnta sásta leis slí atá chan beidir go machám bresin sa gin mar creachnaid siad chom I deide an dara le ach díirech mar há an sa inis an scór ige le hama for an chaide na Ghaeltacht chuig fointe for an caide an dagen chuig fointe bemid na harnais go garid leis an dara le. Agus céimi is an matú óhláirta tá seachta an angan gan lát mar a bhí rá Craobh an chunta buirte an matú le chuil bhíle an san snuc gomáin an deidir seachtain is caite agus bán Craobh an chunta ige fear an dagan nach des I sin I ghiscin tá cahabhaisteach inis do Brendan Brosnan bhí se gan hoch go maithan san sa chéad le an nachta carta I buí imiróí na Ghaeltacht agus imiróí an dagan is sin caiteisteach san nach bhí sé sin chósa léir is hála seos mo chóir amach chalísteint an sanar PJ McLaughlin dar ó Súleháin Adam McCauley Adam inis gan nót bhí gortú crastan tatan chaite hon seisteach sa dar le Robordo séinis I dtíar siamas Jim Fega aimsú ach bhí chair sin mar chosint an san ige Niall ó génig don nagan agus chalíis an san denta Niall buirteige an san na chaid buirteige an séirchiig buirteige sa réitóir tuairt na caide chun cín mar ná raibh imiróí na Ghaeltacht de Cluiche agus siachar seo spás na parkin so ige seo sé Durant an módíire a úsáide ige go Tomás Macatíigh a pointe fachtaige Tomás chéad le fágin na sé sin inis go bhfuil ráfaointe fachtaige an dagan na methe chun cían so sin go dtíirecha an kick amach inis sé Joe Robord agus anna chuilhinn díomhaidir a héin agus dar ó Súleháin lábhlach lei sin ige dar agus Tomás Macatíigh an chaid tappaige seachan so inis agus céháiste ach bar ó Súleháin I ddíreach spás a chrathúga héin ach deanta go maithan sanna ige cuihín ó beag lí chuir sé stop an san le bara annach lethe immer a go dísa ige chuihí nó beagdaí Dylan ó génig inis siar an san go Tomás Macatíigh nó sé siúd a fuór an teirchiig cúpla nómatá hin chun an dagan a chorchan cín siar inis go brandán céilech ar sellh na caide gan dagan iad breásásta a bheith feinach agus siad a dólar an únsaí mar siad san na háchan cín siad a lorg den Gio Craobh as a chéile a bhuacht den tránón in over for caide galaris ruá macárig siar an san inis go dara ó Súleháin dara lorg Dylan ó génig agus ag aimsú Dylan ó génig agus lemna chitóig sin candas na pointí sar háfeic ag an tránón in over sin scór den scóin tíú faointe ó Dylan agus níl an airtsan caide fachtaige caide na maithfachtaige cheartta marach nuair a chain sé leir cá sé chócrín agus an choisiige gan dát rud a choirín an a bhuaach an dagan inis socrú síos a chléisa. Ghaeltacht Colm Vegas ó mar hirta gibhar a tíar a rámsan sin bolteach inis cho fada le Pádragógó sé bol na caide machansan spásan tuge Chiarraí ó Chiarraí agus gléiteige an gaid a fachtaige Chiarraí ó Chiarraí an tunna dí hánig stachansan PJ McLaughlin bín sé siúda gánaí cuine bhar váidir nuair bhín se go Brúnú Park had is suas descoráil an tunnaige Chiarraí ó Chiarraí we were just saying it there Diarmid the Ghaeltacht needed a score and it's just come there from Chiarraí Poppy. Great score from Chiarraí, yeah, he got on the ball there and played a very good one too, made a half yard of space and they worked it very well and he finished it a good score. Beidir má bhín siad Corman Níagsan begé comórtas kicking it pinóise again. Den giad ó riamh a chana chuibhlinn an san George Durantis Robordo sé a buirte gan Ghaeltacht inis a cá fointe in na fórna an ó chuna chuair teabhar leis go na cuine bhar fointe sin builteisteach sin dain séireach ach sin áard fáideoireacht an sanna gem máideoir dáthaí ó chuna chuair when the ball comes in at you like that as a keeper Diarmid they're hard to keep out. Oh, great take from David because on a wet day as well that ball bounced right in front of him, it came in very low and he took it very very well and cleared the lines as well. Very good play. Agus sé sin a bhd róes gan son don nagan Pádragó chuna chuair teachmach leis a gaide chomhfad an sa inis le Niall ó génig brúachar ar Niall an son agus é builte suas na parkin san go bar ó Súleháin a me seach mar lánta sacchaí ó beaglaí anna chuibhlinn idir merteach deanta níos bhharige bar an bouta sa siar a sunga Tomás ó Súleháin na teabhar leis suas na parke. Diarmid, you were saying that he might have been a bit of a loss to Dingle marking Rory, but that's what Tom brings to the game, isn't it? Yeah, he seems to be playing in the half forward line. The second half there, we're just noticing it, which is a funny one, but that was a great score there. Niall Gainey's having a fine game for Dingle today. He's coming up the field with the ball time and time again, and he's given a great delivery up the field. A great ball in for Barry there, who left it off for Tom. Good Dylan a dóra sé fest beag túra gach rééis sin isteachsan go bar ó Súleháin deisir bhód an tug an angan agus í sin fachta gan angan agus cécho cinúnach a bheití sin tháinisí sin ar fad isteach ombas ó Dylan go bara agus édáin bád cinúnach den angan. Ja, be seanna eacar den Ghaeltacht inis chun socha sé tar neisteach sa chluiche seo cai sé Rory a chur suas a ríis de meas na tosathe ach anna feasisteach agus anna gramú ó Barry agus críoch máhaig. Sin dagan inis
Héan an éir chlár cóir go sun 7 pointe gan Ghaeltacht, 5 pointe atar a big báid a tastáiltó an Ghaeltacht. Ach seachas is deis bhíige Tomás ó sé sa chiad le. Ní a bhéon deis scórála i gan Ghaeltacht is an builte seach i Matthew Casclót an tugur Ruán Macáraigh spás na parke an sunna gar Ruán Macáraigh an doran arda hen arda an sun and Dingle looking good now, Murph. The goal was key there. You know, I'd say Dylan, in fairness, was probably going for a point, but it worked out to be a great ball in for Barry, and who stuck it very well because Tomás has been playing very well in the goal, and he really put it away well. But good score there again. They were clever on the ball, very slick with it, worked it into Ruán, who's after coming off there now. But I think he can be very happy with his game today. Se é dáná chuna chóir take seachas san an áit Ruán is mar bhí diarmad ará chluichead an sco imar a gcéad don naingan Mícheál Ó Flanúr in is sin seolta suasaige. Chó fada le Dylan ó Génig. Bhí sé ciún go massa chiad leach a feicálaach go massa dara le pas eile tu go bhaige sé heola pasaisteach go Barry nuair fuair ar a báide seachas san go páide go chuna chóir an daingan go mór chun cín muna bhí éirí leras Ghaeltacht is leo sanna bheith tíú chréibh. Yeah, cuman san air agus fós iad dearg an chaid sanna go briúisteach agus é sin seolta inis suas an sun go dtíon tunna í a tháinig chun parca fergal ó cuanig fear baile chalan san is sin builteisteach inis go ógaíach ní ógaí ábalta sellh chimead ar a gaiide san a cha go briú dearg a gáiltar náiseach dear réitógur sin an chluithe sa buite gan naingan an scór dearnach an sa fór chaid a gáiris héna tídeag gan naingan náid in éig an Ghaeltacht Caafar a ráid an se furin sa a bhig. Furnas fearach riimiise chléil luas cháráid gach an Ghaeltacht sprid agus crí léirú rud a dhéanaidir a chastólam sa deire just bhí imróí tosathe stoch a níos dain Chiarraí ag an naingan Chréoch níidir na Cluiche Tomás Macatíigh le tífuointe, Ruán Macáraigh le tífuointe agus gan dá Dylan ó Génig le 5 fuointeach. Is tólam hénig mar feargailt is féidirlinn tógant ar an despáanta sun in isimach Ruán. Dermot, when you look at the quality of substitutes that Dingle bought in, you're on about Cathal Bambury, Matthew Flaherty, Mikey Boyle. These all have Kerry experience. Like the strength and depth for Dingle really helped them today. Made a big difference in the second half, I think. You know, the first 10 minutes of the second half, it was still very even, but the Ghaeltacht tired a small bit. You could see it naturally enough after 10 minutes. They put a huge effort into the first half and into the first 40 minutes. And I think it allowed Dingle get their kicking game going a bit better. And with the subs coming on, the likes of Matthew, you saw a great ball going into the Dingle forwards. There was less pressure on the kicks going in than what had happened in the first half. And good scoring forwards inside. Then you're looking at the likes of Dylan and Tomás Sheehy and Barry will be very happy with that goal. I know he was through 1-1, but it was still a great finish from him, in fairness, for a man who wouldn't be a natural forward. He put it away very well. So I just think that small bit more quality up front today for Dingle was the difference. Cat the father son get Dermot and Morachul Martian Craobh as a chéile buite gan naingan an sa trónó na nuamh hena tídeag ar chlár scóra. Náid gan Ghaeltacht má héine an lorigar a WhatsApp beise muchta ar feig seachtaine agus cíbí de san na scórna an sa fachta ó naingan Dylan ó Génig le 5 fuointe, 3 fuointe ó Ruán Macáraigh, 3 fuointe ó Tomás Macatíigh, Tomás ó Súleháin agus Pádraig ó chun chóir le puinte an duine an scórna ar fad a techt an son ó Ghaeltacht ó Rory ó beaglaí chuúideacht. Agus Ciarraí ó Choláin an tunadaí a tháinig seachan son. Ach an daingan ábhadín ró ó láidir an sadan Ghaeltacht. Waimse ó dáin ó dír mar a chú ó cháirdigh leis an den í tréslú leis an Ghaeltacht a súil go munimhar tainmh as an seirbhíisiúntaachta bhí á chur fáil agus ó rathe gepóla cíanan son ag geann trá agus bhaine ar fad sa ó fár chaide gáiris a súil go munimhar tainmh as an scór dearnach an daingan a héna tídeag an Ghaeltacht an náid an